Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Nakibawan Thep Kyrteng mynta kasing kan Tarik Rymphang arja apilai. Nakasing BJP ki kynthup yo Bah Alhek, Bah Sanbor Shullai, Bah Kharkrang, Bah Samuel Hashah. Nakasing UDP ki kynthup yo Bah Jemino Mawthoh, Bah Lambor Malngiang, Bah Michel, Bah konwang. Nakasing NPP tang Bah Hamlet dohling. Nakasing PDF Bah Banteidor lyngdoh, Bah Agenstar, Bah Bindo lanong Kyrtong shimet, Bah Mayborn nakasing VPP. Very auspicious. Come back. Victory. I'm positive we will win. 70 not Shillong is a BJP seat, no doubt about it. Last time we lost by almost 300 votes. This time we will win with a stunning majority. Don't you think BJP is a divided house with one of the candidates? BJP was never a divided house. Michael Kyrteng is out of BJP and he's a threat to you. He's not a threat to me, sorry. But BJP votes are divided. Pardon me? BJP votes will be divided. No. Votes. Whoever is a BJP worker, he remains a BJP worker. So what are the issues that you're going to people to seek their mandate? I've got 3 or 4 main issues. Education, healthcare, employment and security. And all my work will revolve around these 4 main issues. And how do you see the performance of the sitting legislature of North Shillong? I don't think so. It's proper for me to make comments. That is, I leave it to the electorate. The opponents allege that you are involved in fake encounter killings during your police role. Your response? The thing is, anyone can make any allegations. The legal system is there in place, the code of laws are there in place, and whoever has made this allegation, I think so, it's I would say it's stooping too low. We've seen the BJP has made so many allegations of corruption against the MDA government, but we have seen the party is not willing to pull out of this MDA government. Your reaction? You see, the state leadership had wanted to pull out, but the central leadership, in their own wisdom, probably they feel that if the party is still there with in the government, probably they'll still be able to reign on the government, rather than leave the government completely on its own. So in their wisdom of things, I feel that that is why they've decided not to withdraw. There are allegations that BJP is selling ticket for cash. You'll have to ask those people who have bought, because I've not spent a single penny. I have got this ticket based on survey reports. I've got the ticket based on various factors that the party has put in, and I've not spent a single penny for this ticket. I've got this ticket based on my merit. Bah Kharkrang 100% gini jam. Nomor kita bahi kemakran ada kasih ke bah ningkong gila kuat ya ni ka seng reulom ka seng UDP bakonon sekatong. Kaya gimat kiba dok kiba pilih lah ada job. Gimat kiba buon ba kiba ngile tambah kiba khamat kilo ngabang ipet ya kamalim konsensi berkoi ngayat nadu nalau sotun syado semilim rum kabakongsan emta jingtuna ipet ba dia ko nang taba ka pulia butik education mo but ki healthcare kiba gidon kamba but most of all ni kita pada kadi kajing snagi policy na kabenta kini ki khana ki jungi ba kin yo ya kalat bangin ai ki lat kilenti ba sarkar ko nendra
bagian finance ki bat magi ki yo ban sengi kam Pak Mencang, dia belum confident ya di basis Pak Krisen penjok apa pihak pun former MLA apa sitting MLA. Former MLA ber sitting MLA beling aussi 100% menganjab namar bang OFI mentahi kira hikmat bet sakasang rolum bar kata ada sengi dipi. Pak Michel, kau kali nomor bah. Ini kemudian konsensi. Hari ini khatsan sedang. Nomor arta itu bah Roni lyngdoh mynta sedang Bah Hamlet. Agenstar lagi kuat. Ngampuan dia bang ini sepang jongki batang koi kalong bakat sabang alat kajot kape sudah. Nadu pastang adu bakut kemudian konsensi ngamsim iya kano kajin pala ini khatsan sedang. Kita pula pun kedua. Kita gimana ini ongevi nadu ki mok ombam komdi kesurok kamtam kat sabang ilat kesurok kamdan kesurok nangta ki jaka puli ki baba nangta ki jaka sumar ki baba kita kimpat dan pemelim konsensi. Wat ki kena nang tene melim konsensi ki bon ki bela represent ak sport ya ka state but ki don ki bamenta ki club ki fair Jong India ki bele kai handrai ka infrastructure lani ki facilities ki pachum yo ai ru Ke kimat tu pi. Gabu ya ka. Mak ya ki. Ki ga thong ban kon ga lo ban sakri hok yo duk fu. Rawi ki ngatik bhai kon si na ba. Kalau koi lo ki si na do musha do mutar. Ngai iba hapus la ka si iba. Ki breng berus pa. Yo bon ki bodok semua kirang lagi ki. Ya bu ya kata sama mak. Bangan sakri hok ya ki breng ki bodok ki kirang li. Dan kam hok ke jinya rap zong unang ko lem dale siliang ini di kabar nan abu ya ki samar wa ki iba ki ko wa da palon ki ba ki sama ki bomdon kam non jam jog desperate doji ke habani phai ku sun fi jingin kalong kunju itu pun ki sama ji ulanang sakti kimdon kam Inga bu yagi ya kan inga mat wah larang apa sih kentong kan wat kilat lenti kuno ban outcome kerja lagi sama lagi dan gi sama na posisi jungi gi bami sekemat ban ba yuma ban protes namar ba di dan ka jinto Jingkren tiga bu ya kan inga mat bagi sama gi bangi Jong bagi dei gelawai Mereka mengai minta kita nak juduk juga dengan kan perlahan apa sih kita kan persang ban wat kilat kelinti kumno bakin laban yang lagi jong kita. Job ini election. Kamu din mengirim soal job nak siap berkah pun nak NPP. Kita juga jong kemuliaan konstitusi kita ngshania bat kita kerman scam. Bakin job yang akan election ajar. Kisah kita ki kamprai Kiba untuk bidai balik nam tak ada konferensi ke Jongpe. Hadirin bagi kita jong kemuliaan dalam job yang akan ajar. Oh, kami ke port besok nomor ba arstem ke betul itu ke club COVID-19. Mereka wala lifestyle ngayo ke port mereka tristom but kumba kita ke expect ba roy ke par development man nak show kan kalau personal ke port juga bana ke development pair man nak show kita. Jadi kalau kita ke i yang jinterkam jonga bar ke baru pulang ba hadirin bagi kita ke i ya ke Jong ya ke Borom aku ada ke don ngamar fil ba kita ke dai ya ke kesan. Ni bana kalian dong ba percaya Malaysia yang bah iram election nak kau dong perlu sama kata bor pada NCP yang nak bapi pendam election nak kau dong sama usia pun dengan NPP yang you percaya lor dengan kena kita Jingkren borok ke tang Jingkren kolat ni Jingkren desperate mo nomor haba kedua hi de ki pa jong gamle kusuci ki budget ya brio balong gamle dei pernu ne dei konrat de ki pa jong gamle budget pa jong gamle kusuci ke de ki beri manang di start bagian do ke jikti nam taka lawai jong ka shok tha jong ki di keju ka jingkasan bagi hanga syariah kita berskan ya baka kadon kajing syariah lagi padba wat ladang ngadai independent henry kamandit jong padba ki rai baki ai kajing job yang a pe kabang kwa ban penso ni por ba din bang job ngala persang banle yaki kam ko ba nam ta constituency daga philek hi mo phi ban pet ye kadur kada jong ka manta kala nang kala ye kadur kada te dei halo jo kini ki bang kwa pani thu hakini ki atli kisnam ba kadon ka pandemic hamsong thai don mami
maroi ngami shikmat ban kashan nak banta ki pajba jong kanong kram konstitusi baro kawai te hagani ganti ka bamta ngala shimlang mga batkitong kashan baro bangilet na kawai na ki party ki bala Rymphang kata ka regional party kaba ngidon kajing host cam bat kajing shania kaba pura halo kajing penya jong iba metba nando como president jong party today nama kata kajing ya rong jongi siya ka party ka longbek na kabanta banwanra ya ka sensar khadar ka khut ka plia banwanra ya kajing kala hagi ba bon kiliang today nama kata hanga ka confidence ka baningkong na siya niya you try kanrat ng buot ng tao udoy tay ubala penong yang akum ni banong kumuno yalam tengah scam kata ka baningkong do ba ngajubo haging duai ba bulay Agenstar yang today hello kata kanong rim kaba ngala presyang bantrek kat kabangala ta ka board ban pinbit pinbiang yagi jingduna ha po ka constituency take a confidence kaba piyong nga ko along tangaway kalong ba ka confidence kabahar ngai haging shania jung ipajba ya kain kabangala le kain kabangala presyang banne ngala presyang banne met bat mensim take day ka confidence nga kasyong hakita gi bangala tre dia kupai baru baru kitip hi ba kidang don kata kejingnya kejing it but kejing yalam juga aku mau beli juga but lu na don confidence su nomor ba mana ka puar pengadon hang ne apa silong ni apa konsensi man ka sigi pa dong sung konsensi ki de ilong keluar berwani kedua ya ban yes lok yang jing e joki lani ki dorbar sedong ki club ki society ki committee ki baper ki wan badia slok bernia trailang sofir bagi pajba ngadon bi berdupa ba lanyo tang apor ke bang abli ki cabar di meeting berbentar dan wat ladang di sabaru ki pajba they are free to come because ngadon ki perlok no ya trai apa office ki don laingut sawut ki ba ladang amdon mangaru ki pajba ki biyo abli legal ila berregister ya ki jing e Idon kini ka jingkren ko ya kasan BJP ke bodon ko dan hi la orang bersisa di India bahdo kita ai ke tempat ai tujuh station bodon kan sila program schedule ai sai mo kile nga sogum ne ban kerpat ya kipat jong song juga jela Meghalaya jong i kandon a great opportunity yangi kum ka party lada kipat ba ka jela ya gini ki jing e ki babon ki jongki belalong pending for many years lagi bun sedem tela dakila dakia yang itang life wingut ki meli ban tawi ko sarkar lesi kata lesi kita ki jing dawa jogi seng balang ba per la de jing dawa jogi society ba per ni laban penrung ya ka apoka agenda note jogo BJP apo dali aga wanginnya keren meniasa ya ginu hi ya ginu hi jing dawa jogi nong song ba jing bah jogi pajba pajba katkum ka constitution of India lani kamat rekam juga di India ngin yele ban pendung ya ka agenda note kan bagi yo ban yasat ban arab ya ka ban yo ya ka dari ban yo bagi yo kidi ban yo mana i ka NTP dong e pinga ini tempu e kinau nong rem ini mo dakam kata kari ko bakla lagi jo si ladon di bapensai bab Meghalaya junga ngam ko kerentan nomor kam junga keren dai na tagadaw don na don tisu ban sukuno da kumli kuntai meno ba ay ga CNC dai mga wat chief minister ni lalek ko monom rem ni kas sports indoor stadium ko Indonesia pada tadi sini ada announce clear ba bangin bu pada grade CNC kata kari ko bad ni ko juga form beda ba baru artinya ada biok mesti global yang government planning dan finance baru di PHC pun boleh bukan ini ada biok ini takung ko prosedur terekam aku akan ngipi kita gini kom government go ahead bangin le foundation but ikam gini ya nomor play PHC CNC pasti ini ya ban change ni policy kesimpor karwai kata senam senam adu benda yo company kata andai tang ko konstitusi baru ki blok baru state Jakarta kita gini jingkren no ali gini jingkren thok bat kabedai bat kakam kabe terwa bisa ngam dei ukuri belak bende bentir nang yang kanong rem
bat kanong rem junga bantai ke jing sekri ke batam ke ba ladang ngara syakit no mun nilai election kuno nilai election kuno ladang syakit no nang salong nyang ko mun mak bentren nang bantai jing jing pai ba kendon jumut yu bahan lo ngap culong nyang ko jung yang awan nang terwa bisa nang di beri yang Pasal bila ada pencahaya dong, ya kan ya status sampai yuria, poin yang setiap ini, ay ke status sampai yuria. Ke yuria kalau ada poin, buat lagi ngau itu menu belief ya kaban, nagaliang ke agriculture department, buat minister kalau ada pencahaya, ikut ikutan, ikut ke director, kalau ada beliau lu kita berapa, buat pi kalau ngomong ni, kapor election buat dia, apa pintre menilai nak kita sedang kuat permen, ladai ilek nak kita nompat way, kat jumpa Banteidor teman-teman show. Banteidor tu dia beri bobiang. Banteidor tu dia beri bobah. Lada pintre apa nak kita nombor sniff. Kata ada yang bobok lah. Abang nilai don lang, try lang government. Jadi ben sutu ben buram markiliang. Nomor kin sadon kam yang isen kesini. Rai kini lang awi pitang ke jikona. Bat ke jing shim kabu. Dan rai pilai ki kamu ki bersisa. Ngelawan sudu dalhin ben ikundu minister juga fertilizer. Ban habang ai kendu yu. Ngai keren yu. Bat ulah dan asyur. Ban ai biang ini. Tidak pun kejengkau jintar. Tapi kuangan ai kejengkau jintar. Kai ke ba ni nagaliang jong nagaliang department. Bang itu ya requirement dengan kam. Jong ke yu. Kermen bang yang sekemat bang pendak ke tong ke penjelasan kita bang ningkong ke bang di hak konstitusi juga ini kini badai nak PPL family bang kalian bang akan buat sekolah ini kuat menara ika right to education kalau dia lupakan hak yang berkasih nama ajar pendai ya bayar dia begini scholarship scheme ya jadi kena aru kuat bang ini pendeknya kom penyak ini scholarship nambah kan kemudian kita ke jingkren nong ikina kemudian kita ke jingkren hak bayar dia scholarship but kita ingin ketiau yaki nong bela yaki kena semlaru kumbang ini kumala on si on nak wing course ni baka sarkar jong kani ka jalla jungi bunsi ni ka pulut kai ka pisa kita masa ke kumbang macam senam kat saukro tingka pulut kai ha kita masa kaya tu kat saukro ni kwa ban penkalano ban long kalat ai kam ai jami kena semla baladang ile punta kumbang kat arspa do kat sauspa kena semla ilaban ai kam ai jam ha ka tulap ka ba 10,000 tingka si benai de kastit jungi menta kadan kam ba ye ki kena samla bikin wan sakmat bat yang kermen ba kini kapor ki kena samlahi kin long kita kasur dan menta jong urang ba menta jong ki generation dokumen sabut griu kamtam hakin ki arpos dam balalu na ye kren ni go war ko swai kata kamtam hakin ki arpos dam balalu bet ba ki snow chote bakal long ka jingdu ko ba krau nomor hakini ki arpos dam kin simyo ye ngalai sitai bat kubuar wa phana ko ta jungki ngalai sitai bat commission na kam ta jungki pengandawan ma sitai ngan marra ke jingkren la ko krau karep karyam nomor karep karyam sitai galong bet tau kubi umuli kan pengkita sedang runtah kut runtah dengalai ma sitai nakendit kat kani ka lom kawa kat kani ka kendo ko basbo mo bulay ulay ki bulay tang boy suar kami way din suar kami commission dia kalong bangan pay ba kin sedang no ber suar sa tela nang awan mga kumemeli nganyalamnya ka sarkar ka tanat ka horticulture begini pay sa tay nang ba ndai shu tang na kini ki arjai lajat ki jingrep ki jur begirep lekin yo ara no suar Kalau keren tu isfang fasya, kalau keren jimi kuih kita jingrep, kalau keren isfang kari jingri, wah kini siar kini belang kini masih kini siang bentar, kini doha bentar. Tapi kalau keren tu kita tak bentar. Tekemut kecingin juga kan sekelah kalau bertatin dengan apa yang mengasih saya kumuli. Samla memberikan rat, pun bang samla belakai. Kalau elam coach, armut di coach, kalau elam Tarik jong ni menai, armut di coach kalau elam, ban ay ki samla ki ba shat ki ba khlan ki ba he ki ba don stamina ki bun, kalau air bun ka jing khlan ki bun ho, ki beri ki ba shor ki jakarep, sanu Kyrtong. Dan penbiang ki ka proper coaching, ka jingkai ki ba biang dah ki coach belum qualify. Kalau elam maka Tarik, babur kita samla, priority buat ki sutrat ba.
pada tak apa ingat setai kini kijing semua buruk kin satu mereka. Apa syaka BJP minta namar ba ngapet hang tu hapo TMC endon nong rem. Namar ba hapo del hero 4 thau sarkar. Hapo jela Meghalaya ro tangui MLA ro 4 dan. Kita kiba don kiba rim ro kede kiba job naka Kongres. Te dang jiro. Henry kajing kula naka leng jong TMC pat kabala syarkai. Kiwi kat. Kitu ki I kat ki kumba om ki I love you kat kitu baro. Te bun sastangka jingkular. Te Henry ngayu ipat naka leng jong BJP pat namar hadel hero rong sarkar BJP. Te hangne apo Meghalaya ro ngidon kam ban ailat no ika BJP laga ailat ika BJP Jingkren scam baka jalla ka jongi lesekan kiu kumba kiu lem kiu ipat ki jalla.